Antu babaingi baria bakurukite miaka 70 nibonekete gutezanirwa ni thirikari. Babaingi bao bakioneka gutura thinene inene. Mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaniki ni araniritie na umwe wa akuru baba uria nandi erigaira antu bawendi wega kenda kuromba biakura na into bingi bia gitumi. Thirikari ni irombi kubangania mbeca cia ukuru kenda antu ba muthemba jojo bomba gukara miaka yao ya muthia na gitio. Thirikari nene ni ikoretwe na muvango wa gutethereria andu aria akuru a makiria ya miaka 70 na maumite micii itari na uvoti na njira ya kumava ciringi 2,000 wa mweri. Mbia ino ni cia kumatethia kugura irio na ndawa iria mangienda. Nuati wa Kieva ni ati andu engi aria mavataranitie utethio uyu matiugwataga. Fidencio Ngari kuma itura ria Mbuguri gicigo mbunge kia Mbere Iguru ni umwe wa andu aria akuru matiganiritwe na matari na wike muturire wao tiga gweterera andu a wendi mwega kumatethereria. Iciore ndiete kuo wa kiria indi ikurua igutwika ni kubecanwa ni maregire kumba na kwere ije kuri register we register yao kare ngari register nona eni Wauguo Ngari ari na maurwaru mengi maria ararua namo no ati arigitani a matura kana community health promoters matire makinya mucii gwake na kumutethia. Ekiumburaga ciuria ciani ariku engi maratethwa ni muvango uyu wa ugima wa mwiri wakorwa tita muthuri ta Ngari. Na otariure andu acie turi gutiri kuma na arwara mbirite kumona aba nona riu naguo ndu wa ciana naguo ri naguo gutire mundu ati ukoretwo agicugurikana urwaru uriku nona riu mwana ni mwene ngimwira mwathani amurathime muno. Mwivoko wake ari kuri andu a wendi mwega riu kwiyumiria na kumutethia na baria Jacob Ireri na uria wicikene wega tambao eyumiritie kumutethereria na irio na nguo cia gwikira. So mzee nilisikia ama niliona hii kwa media na nikaona hali yake, nikaona hata hakuwa na nguo na nikaona hata nyumba yenyewe hana, hata pahali pa kulala hana. Kama mtu tu nikasikia ile huruma na nikaona ni vizuri nikapendelea kusaidia. Guku akimwiragirira utungata wa ugima wa mwiri wa vamwe na gukorwa akimwakira nyomba. Tumeleta mattress na blanket, hatuoni hata jikoni, ndio kila kitu tunaona na kunanyesha. Tutaangalia tuone venye tutamjengea, hata kama ni nyumba kidogo tutamsaidia. Apate tu pahali atapata joto. Sababu tunaamini hata labda hii ugonjwa labda ni kutokana na hii baridi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbita wa Rita Mwaniki wa Mucii.